баъди чанд рӯзи карантин бори аввал аст ки дар яке аз шаҳракҳои хурди Свидан имрӯз намози ҷумъаро мегузорем. ва дирӯз вақти намози шом буд, имоми масҷиди мо чанд ояти сураи ҷумъаро хонд ва маънии он аст ки дар рӯзи ҷумъа намозро бо ҷамоат гузоштан ин фарз аст ва ҳатто ҳар касе ки тиҷорат дорад, тиҷорати худро бояд канор гузорад ва намози ҷумъаро гузорад. То надонем, нодонем. то ба ин дам мо ҳамаи намозҳоро, намози панҷгонаро якҷоя бо бародарон дар масҷид мегузоштем, аммо рӯзи ҷумъа мамнӯъ буд, чун шояд мардуми зиёд ҷамъ меоянд ва агар мардуми зиёд ки омаданд, хуб шояд хатар ҳам бошад. Аксарият то ҳозир каме ҳарос ҳам доранд аз бемориҳое ки ҳар яки мо медонем. ва бори дигар мегӯям ки як хушхабар аст ва ман ин хушхабарро хостам якҷоя бо шумо ва ба шумо бирасонам. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. дӯстони гиромӣ, айни ҳол мо дар масҷид қарор дорем ва навакак мо намози ҷумъаро адо кардем ва бародар Муҳаммад якҷоя бо ман қарор дорад ва ман суол доштам, то чӣ андоза намози ҷумъа зарурат дорад? Биёед суол мекунем аз Муҳаммад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Det är viktigt för att det finns många hadither av Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خوندن نماز جمعه بسیار ضرور است، فرض است. Adam alayhi salatu wassalam آدم علیه السلام در روز جمعه تولد شده است و در روز جمعه وفات کرده است و باز حدیث های زیادی دیگر نیز وجود دارند و در حدیث آمده است که روز قیامت در روز جمعه می شود. تجربه جمعی عمل برابر به پیشروی است. در سوره جمعه آیت 9 چنین آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، چون از آن نماز روز جمعه گفته شود به نماز بشتابید و خرید و فروش را ترک کنید. اگر دانا باشید این کار، چیزی که به اجرای آن دستور داده می شود، برایتان بهتر است. و هیچ جای گفته نشده است که تنها پیران سالان باید نماز خوانند. نه، البته هم کودکان هم جوانان طوری که شما می بینید برای اجرای فرض الله به نماز حاضر شدند.